Ja, frid och shalom älskade vänner och välkomna till dagens uppdatering. Storm och oväder och kaos på den här jorden. Och ett allt större motstånd mot Israel och de som står för Israel. Det är ganska tydligt här. Och vi ska läsa ifrån Jeremia 23, vers 17 till och med 22. Jeremia 23:17. Om och om igen säger de till dem som föraktar mig. Herren har sagt, det ska gå er väl. Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de, ingen olycka ska drabba er. Katastrof med andra ord, men Bibeln säger ju på flera ställen, till och med Nya testamentet här, apostlarna och Jesus, att det ska komma en katastrof över de ogudaktigas hus, över de laglösas hus. Byggt på den här jordens värderingar. Och den ser ju inte ut att älska Israel precis, eller hur? Det är väldigt allvarligt vilken sida vi väljer just nu. Sanningen eller lögnen? Ja, Palestina är ju ingen sanning direkt. Den är ju en lögn. Läs historien själv så ska du få se. Och nu vill man resa upp en flagga och en nation. Och det verkar precis som att Gud tillåter det här upproret att ske över hela världen. Därför att hans dom är på gång. Och så fortsätter vi i vers 18. Men vem har tillträde till Herrens rådslut så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och verkligen lyssnat, förstått och gjort det? För Herrens stormvind är här, alltså katastrofen. Full av vrede bryter den fram, en virvlande storm, över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Och Herrens vrede ska inte vända åter förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå detta. Jaha, vi ska förstå det här. Vi som följer korset med andra ord. Jag sände inte dessa profeter, ändå rusar de iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade det. Det här är alltså alla de här pyjamasprofeterna som lovar guld och gröna skogar och väckelse över en församling som har lämnat Guds ord för länge sedan. Om de hade haft tillträde till mitt rådslut, då hade de förkunnat mitt ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. Kära du, min älskade vän, det här är mycket allvarligt. Vad ska de vända om ifrån, tror du? Ja, det här är ju de här lärarna och profeterna som man kallar för att få sina öron kittlade. Eller hur? Det kan ju inte vara något annat. Det är ju de som ska vara i ändens tid. Vi fortsätter och läser i Nahums bok. Så ser vi om det här stormen och stormvinden, att Gud faktiskt har sina vägar i detta kaos. Herren i Nahum 1. Herren är nitälskande Gud och en hämnare. Herren tar hämnd och vredgas. Herren tar hämnd på sina ovänner. Han har vrede i förvar åt sina fiender. Herren är sen till vrede men stor i kraft och makt. Han låter ingen gå ostraffad. Ingen gå ostraffad. Men vi som har tagit emot Jesus och verkligen håller oss till blodets renande kraft, vi är ju redan straffade. Därför att Jesus har tagit din och min skuld och straff på Golgata. Det gäller för den rättfärdiga alltså. Men inte för den laglöse och orättfärdige. Herren, han har sin väg
i storm, oväder och molnen är dammet under hans fötter. Vi ser ju här bakom mig här nu en bild på ett riktigt oväder. Och när Elvor och jag en gång åkte ifrån Florida, vi var i västra Florida tror jag va, och så skulle vi åka inåt där. Och då kom det en orkan in och vi var i utkanten av den här orkanen. Och vilka regnmängder alltså. Vi var tvungna att stanna för det gick inte att se vägen. Och då blir det ju väldiga floder också. Och det står ju det att det ska ju kasta sig mot det här huset som är byggt på bara sand. Det är bara byggt på falska profeters överbibliska, utombibliska ord. Nej vänner, nu gäller det att hålla sig till Guds ord och söka hans vilja för att se vart går vägen någonstans. Den urgamla vägen. Gud välsigna er, vi har en del bra, intressanta klipp som följer. Håll till godo. Amen. Ja, det finns i alla fall några som reagerar på galenskaperna som händer i USA med demonstrationerna. Elon Musk föreslår en ny lag. Den tar man upp på Rubin Rapport idag. Kolla in klippet här som kommer. One of the guys who, as you know, has been on the forefront of the fight for free speech and on the right side of pretty much everything over the last couple of years, Elon Musk, he put this up and related to what's going on college campuses. I love it. Proposed law. If someone tears down the American flag and puts up another flag in its place, that person should get a free but mandatory one-way trip to that flag's country. I am 100% on board that. Let's send some of these little queers for Palestine over to Gaza, and they will quickly find out that Palestine for queers ain't the same thing. Alla har vi ju hört talas om miraklen som sker när Israel har varit i krig. Och här nu den 7 oktober så kommer det ännu ett stort mirakel. Många vittnar ju om gudomliga beskydd. Här i synagogan i Sederot den 7 oktober har vi ett videoklipp som heter 5 Hamas-terrorister stormar Sederot-synagogan. Räddad genom mirakel. Titta nu på det här klippet. Israels Gud sover inte. Han bevarar Israel. בשבת ה-7 באוקטובר, 7:30 בבוקר, הגיע יוסף איתך לבית הכנסת בשדרות. את האימה שהתגלתה לעיניו דקות אחדות לאחר מכן, הוא לא היה מסוגל לדמיין. לקראת 8:15, אחד המתפללים בא בהלה, מבוהל, הוא אומר, ירו עליי, יש מחבלים, תתפסו מחסה. הם הסתובבו, הם היו 5 מחבלים. מחפשים מהצד איך להיכנס או לראות אם מישהו מנסה לברוח מהחלון. חיכו מתפללים שינסו לצאת מהחלון. נסנו לפה, מימין לשירותים, חלק התחבאו בשירותים, אני והבן, וסגרנו עצמנו את הדלת, פה הבן ואני מחובקים מאוד בצפיפות, ככה היינו במשך שעה. הדלת פה פרוצה ופתוחה, מחבלים 5 עומדים כאן, יורים לתוך בית הכנסת, ו2 שהיו כאן, חייל וקצין, מנסים לעצור אותם, ואתם מתחבאים? כן, ואנחנו מתחבאים, כן. לקראת 8:15, אחד המתפללים בא בבהלה, מבוהל, הוא אומר, ירו עליי, יש מחבלים, תתפסו מחסה. צרון הוא שפה זה נקלט, אין לאן לברוח. הכל היה סגור, החלונות היו סגורים. צילומים שאנו מפרסמים לראשונה ניתן לראות כיצד ערן אומני יוצא מבית הכנסת מסיבה שאינה ברורה, נתקל במחבלים ונמלט חזרה פנימה להזהיר את חבריו בזמן התפילה. התראה קצרה של אחד המתפללים שבא מבוהל
ואמר לנו שיש מחבלים, וקיבלנו התראה קצרה לתפוס מחסה ולהתחבא. פשוט, המקום היחיד שיכולנו להתחבא זה פה, באזור השירותים. יש פה קיר ומבואה, ואחר כך נכנסנו לפה. כך נראית האימה, אזעקות עולות ויורדות וירי חי בלתי פוסק ברקע. המחבלים כבר מקיפים את בית הכנסת מכל כיוון, במטרה לטבוח במתפללים שנמלטים על נפשם כדי לחפש מסתור. ניסו לסגור את הדלתות, לא הצליחו. אני הייתי כבר בעמדה הזאת שלא יכולתי גם לתת שום מענה או עזרה. התפלל איתנו במקרה חייל בחופשה בשם אמיתי אורים, ואז למזלנו ראינו אותו מצטרף אלינו עם הרובה שהוא הספיק לחזור ולהביא אותו לבית כנסת. והיה איתנו עוד קצין עם אקדח. הזמן הזה שמענו גם צעדים, שזה החלק האחורי של הבית כנסת. למזלנו החלון היה סגור, הם לא היו מצליחים להיכנס. בדיעבד הסתבר שטוב שלא ניסינו לברוח מהחלונות, כי הם היו כמה שחיכו מתפללים שינסו לצאת מהחלון. שניות אחדות הפרידו בינם לבין המוות. לוחם בחופשה וקצין שהיו בין המתפללים נלחמו בעוז במחבלים בקרב שהיה קשה ומותח. שאני אבין, הדלת פה פרוצה ופתוחה, מחבלים 5 עומדים כאן, יורים לתוך בית הכנסת, ושניים שהיו כאן, חייל וקצין, מנסים לעצור אותם, ואתם מתחבאים? כן, ואנחנו מתחבאים, כן. הדלת לא הייתה נעולה, אנחנו לא נועלים דלתות בבית הכנסת, זה כמו שידוע, וגם לא הייתה לנו אפשרות לנעול, למרות שניסו, פה חברים שקיבלו התראה קצרה, ופשוט הם נתנו מכת אש, ורק בזה הצליחו להבריח אותם. הדלת כבר פרוצה, הירי נמשך, המתפללים מרגישים שאלו הרגעים האחרונים שלהם. קוראים שמע ישראל וממתינים לגרוע מכל. חיכינו פה איזה שעה כי לא ידענו מה קורה, אולי הם אורבים לנו, אנחנו מעריכים שהם לא נפגעו. תפילה, הקדוש ברוך הוא תעשה לנו נס. זהו, פשוט להתפלל מעומק הלב, תציל אותנו. הרגשנו שאנחנו חרב חדה מונחת על צווארנו, אבל לא התייאשנו. וכמובן אני מחבק את הבן שלי, מחזק אותו בפסוקים, הוא היה יותר מבועל, בכל זאת יותר צעיר. מסיבה לא ברורה ועם הרבה מזל, המחבלים מחליטים לוותר ועוזבים את המקום. המתפללים ממשיכים להסתתר עד שלוחמי יחידת מגלן מגיעים לחלץ אותם. אבל הייתה לי תמיד יש הרגשה שיהיה נס. האמונה של היהודי שיהיה לו נס גם בדקה ה-90, גם חרב חדה מונחת על צווארו. הרגשתי שבסוף איכשהו יהיה נס, אבל כן, הרגשתי שאנחנו בסכנה אמיתית, קיומית. כן, ככה הרגשתי. I boken Synen av David Wilkerson så beskriver han de övernaturliga väderfenomenen som ska komma, särskilt över USA. Och han beskriver att det ska komma jättelika hagelstormar där haglen ska nå ofantlig storlek. Och senaste tiden så har det kommit in videos här som visar att det är mycket märkliga saker som händer just här. Titta på de här klippen. This is how big the hail is, close to about 4 inches across. This can come down in severe thunderstorms. After 2 major thunderstorms devastated multiple counties in central Texas on Thursday, many viewers began sending in videos and photos. SAN's first warning weather team reports that San Marcos and Johnson City sustained significant damage from wind-blown hail. The National Weather Service even had reports of 5 inches of hail from a meteorologist and storm chaser in Johnson City in Blanco County. The NWS lists hail that size as CD or DVD size.
Several videos circulating on social media showed large hail and strong winds hitting Johnson, Dripping Springs, and surrounding areas, prompting warnings for outdoor areas. From the little hailstorm that we had, some still out there. Much of northern Johnson is currently under severe thunderstorm conditions, with heavy rainfall and winds up to 70 miles per hour. Gang, we're near Dripping Springs, Texas. Oh, that was a biggie. That was some major hail. We're getting hail to about golf. Well, I'll get a new windshield tomorrow. Locals said the hailstones vary in size, from as small as a pea to as large as a tennis ball. That might be the biggest hail I've ever There were also reports of broken vehicle windows and serious damage. The hail swept through the trees and littered the ground with fallen leaves, leaving behind an odor similar to that of cut grass. This is the craziest stuff I've ever been a part of. Oh my lord. This is crazy. According to media reports, strong winds and large hail caused serious disruption to driving, forcing many drivers to stop due to damaged windows. The National Weather Service Fort Worth has predicted a risk of large hail and tornadoes to hit parts of Texas. The main threat overnight is hail and high winds up to 70 miles per hour. Please join us every day to stay updated with weather information. Don't miss out, click the register. Frida, älskade vänner, det här klippet som kommer nu är väldigt allvarligt. Zombie-apokalypsen. Det går i enlighet med vad vi har fått i drömmar och syner. Även kommer att drabba den församlingen i ändens tid. Lyssna nu. Be sen till Gud om beskydd, vänner. Beskydd. I recently visited Yad Vashem, Israel's Holocaust Museum in Jerusalem. It is 100% clear today's progressive movement in the Democrat Party are doing to the United States of America exactly what the socialist Nazis did in Germany before they Nazified all of Germany. We are literally witnessing and experiencing the process of changing of the United States society to socialist Nazism, just like they did to Germany. Anyone who does research on the Nazification of German society understands that a key component of it was educational, pushing the Nazi racial theory that delegitimized and then dehumanized the Jews. Guess what the progressive Democrats are doing in America with this? Pushing critical race theory in all of American institutions. Critical race theory is an ideology based on stereotypes that target and delegitimize the Jews. Now in the United States college campuses, we are seeing the result of that education. Some of the most educated college students on the most prestigious United States Ivy League universities straight out are supporting Hamas and the genocide of their fellow Jewish students. The Nazi racial theory is today's progressive Democrats' critical race theory. Americans must remember the signs of destruction are already front and center for all to see. Just watch the massive amount of videos of the moms of the pro-Hamas college students on U.S. campuses and on Ivy League campuses screaming at the Jews and chasing the Jews on the streets. It looks very much like 2024 has ushered in the era of the zombie apocalypse. These mobs of Western college students
are literally acting like a mob of zombies. Har du Everyone's ofta screaming the same lidit slogans, following chants as if they were back in nursery school. No free thinking, no ability to think through issues or talk with people about the real issues without the official campus media liaison. Och genom bönen sången porten öppnades och gången fördes ut att skåda himlens ljusa sol. Sådan är han idag, vår store Gud. Or even running through communities and escalating their violence to use violence against Jews institutions and their homes. Jews might be the target, but non-Jews will be attacked as well. Will the police and the authorities be around to stop these mobs of zombies before they cause real harm? Sådan är han idag, vår store Gud. The slogan "Never Again" is now is not just for Israel or for American Jews, but for vilar i vår faders famn. Look how the Nazis ruined all of Germany for all Germans. The Jews Alla were just the rymdens stjärnor nämner han vid namn. Must wake up now. Skulle han The då Marxist inte Islamist strategy to destroy America på and the sitt West barn is och escalating at a kraften very scary skänka, fast pace. så att du och jag In our når ancestral homeland fridens Israel, sälla hamn. because we are awake to the dangers that surround us, and Sådan we have not är abandoned han än idag, vår store Gud. even though we will continue to take Sådan beating är and han battle än for idag, we vår the Jewish people of Israel. We will store overcome. Än idag han hjälper alla som i tro hans namn och kallar. Sådan är han än idag, vår store Gud. Because we are the front line for all of it. Ja, sådan är han än idag, vår store Our ancestral, biblical, and indivisible capital Jerusalem. Sådan är han än idag, vår If you are not yet a store subscriber, Gud. just go to PulseIsrael.com and subscribe.